galang na eh. Galang na eh. Kon 10 bawa orang pegelis. Maning boleh. Apa? Lo, sana lo. Oi. Bendungan Jati Gede. Aduh, pendakian emang ya? Lali pasang suri. Eling ya. Masih eling. Alhamdulillah bro. Masih romin mah. Pengalaman. Aduh, sekilo. Sekilo mana yang? Guys. Mobil liwat. Ini kan dipin. Ana mobil liwat. Warung. Tak kau ni mobil lah kau hubung je. Ya ini nggak parliran kan pinggir warungnya. Lawan jadi gawat je lawan anak. Biar viral. Halo. Tenang, masuk YouTube. Wah, jagain wajar rundingan bae, Wak. Itu kerambalan. Padang ya buat orang peteng. Halo bro. Halo, coba ngadep sini bro. Ditanya, diperlihatkan. Bro Tatang mau kemana? Jalan. Jalan. Kenapa naik sendal? Udah biasa naik sendal. Halo guys. Buangan. Penting guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
Diren. Semangat, Malalim, ayo. Waduh, ya boleh. Cik Keramat Dinggo. Sip. Terang tang like American sana itu kenai 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 ai jadi geleng-geleng berasa